Hlekani Afrika Dzonga hlekani mingisiro mgaralo na FM na kuhlekanisa kola ngisala xitichi lexi ri koho eka nhlekani lo iravon mune namuntlha ne ya iravon mune namuntlha hi hlanganini na kona ku Afrika wa vulavula ku na xin'wana xi pfumaka la anti ku pfuma yini la Loko ku Afrika wa vulavula ka mugana lona FM makhoma ndlela usungurisa xeswi mina ni khalanga Pet Mathevelani n'wana rismato wa Jimo wa xitlangu maxingitano wa jajana makudala wa ndandadzi akwamukela mingiselo me ko lungengisela xitichi xi ri konga vurila Gauteng Mpumalanga North West Limpopo wene ku audio streaming ya mugana lona fm.co.za ifama swinga ku fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu tindlela hinkwato tikongoma Bushbuckridge mukhanselara wa n'wina loyi swi tivekaka kusuka ka Premier ku mukhanselara wo sungula Bushbuckridge hi mina ni kwaleyo mindoko hi mina na n'wina la Economic Mall se mi nga kayeli a heteleni ta kota ku vona ku hi switshuxo leswi swi lava ku tshuxiwa n'wi mi lava ku ya ni komba ku ni komba ni ta mi nyika nkarhi mi ku a hi fambi ya vona hala sweswo swa ku taniya sweswo swa Afrika wa vulavula ka mugana lona FM makomba ndlela namuntlha loko ka hi langutaka timhaka leta madzolonga ku ya hi rimbewu hi lava ku vutisa vaxisati ku ri hikokwalaho ka yini loko mi fanele mi gangisiwa ivi mi pfumela ivi se mi ku vutihlamuleri bya suka ka vatswari va n'wina byi ya ka lowu a nga mi gangisi hi ya fanele ka mi xavela leswi hi ya fanele ka mi yisa na le xikolweni ivi loko se swi jika mi holova andzhaka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mingisero mugana lona FM makomba ndlela na ngona ku Afrika wa vulavula hi teta timhaka leti a ni lava ku hi hafu ku bila awara yan'we ne hi hafu ku bila awara yan'we ni ta tsakela ku twa tlhelo ra mhaka kusuka ka n'wina ko xana ku nga va ku ri yini lexi endlaka leswaku hi fika ka xiyimo xo leswaku vaxisati lava va gangisiwaka hi vavanuna lava va gangisaka tanihi na swa hi khumbi sweswo lava vavanuna lava gangisaka na vavasati lava gangisiwaka hikokwalaho ka yini loko se mi ze mi gangisiwa mi pfumela se mi vutihlamuleri bya lebyi n'wana mi ri na byona hi ku a mi nga mi hanya na malembe 25 i le ku hanyeni ku ta munhu loyi a kuma ku tlela dili loko se a fika se i nandzu ku i ku gangisini se hi mhaka ku gangisini na malembe ya wena 25 se hinkwaswo hinkwaswo ni hava mafurha ku la ndzi tshama kona rent gezi ra mina ku lo sala unit loko ni nga tangi ke kasi se i rhandzana i pfumele xikhwama kumbe i pfumele munhu ku se na ku rhandzana na wena ayi mi le kombyeni n'wi ma gangisaka masiku lawa a ni ngo hina gangisi besa ha ri ka xiyimo xo gangisa sweswi n'wi ma gangisaka a nga ri sele se swi hundzurukile swilo swi tlhave hansi hi nhloko se hi ta bula hi yona mhaka leyi hi ku vulavisisi byi komba ku vanhu vo tala lava va hetelelaka va dlayana va hehla leswaku va lahlekeriwe ngopfu va endle vuvekisi se xivutiso hi ku hi fika njhani ka xiyimo xo se hi hafu ku bula awara ya 13 ni ta lava vaxisati ntsena hi bula hi yona yaleyo vaxisati ku kasi loko munhu a ku eka mbilu gele se swo ve swi vula ku na migayo hi leswo hinkwaswo na phi hinkwaswo okay sa hi mutwanini mingiselo mina ta twa hi hafu ku bula awara ya 12 seke xin'wana hi lexi namuntlha hi lava ku bula na mfumo wa xifunenakulu xa Gauteng ta va hi kha hi bula na tatana Mhlanga laha hi lava ku twa ku na Sispan kahle xi lava ku ya tirhisa ku yini xi lava ku fikelela yini xi ololoxa swiphiqo swihi loko hi kha hi languta ka leswi nge le ku endlekeni la tikweni hi ndlela yaleyo kasi yin'wana mhaka leyi lava ku languta yona i ku na vanhu lava va nge ri lava va sirha a va ha swi lavi ku vanhu va ti printela ti-certificate ta vona online va lava ku vanhu va ta kwala tihofisini loko ri Limpopo i fanele ta a Polokwane hikokwalaho ka yini na vo hi le ku va laveni va sirha ku va ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi katswa se hi ta va ka hi twa n'wehe ku mi angula mi ku yini ka mhaka hi yaleyo kasi yin'wana mhaka leyi nga koho i ku madoroba ya le ku hlakaleni va ka hina ni lava hi vulavula hi swoleswo a ni kha ni vona a xivindzini xa doroba ra Buffalo City leyi n'we mi yi tivaka hi East London ka chavisa kambe a ni hlamala ngopfu hi mhaka ya ku a ni ma hi vona na Johannesburg yi hlakale njhani se ni lava ku hi vulavula hi ku hlakala ka madoroba na hinkwaswo swoleswo ku xana
i mani a nga ndle ku yini le ku hi ze hi fika la i mhaka leyi lavaka ku va hi bula yona kasi tin'wana timhaka leti nga koho ti ngo va mahungu i timhaka ta leswaku va ri va india va le ku sunguleni ku karhata va kulukumba lava va ka gupta tinhundzu ta vona ve ri va swi vona ku hayi mali leyi a yi nga fambangi kahle leyi Afrika-Dzonga se ve le ku kaya ka yini na vona hi ndlela yaleyo kasi president Tshisekedi wa le Democratic Republic of the Congo ve ri vona ve nge ti ka tinhlengeletano leti rhambiwaka hi Thabo Mbeki Foundation hi ku yi tikomba yi kha yi voyamela tlhelo ro karhi ku na va M23 kwala Afrika-Dzonga ve nge le ku vulavuleni hi timhaka ta ku ringeta matshalatshala ya ku tisa kurhula a Democratic Republic of the Congo se Afrika wa vulavula ku sukusela sweswi hi ntlhanu timinete ku fika kweli ka awara ya mbirhi nhlangano wa Xikwembu hoxa xandla yin'wana ya tindlela leti landzelaka mathevela DPR sabc.co.za kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 nkandziyiso wo nga hundzi minete naswona tiyisisa leswaku ku twala wo hi ri wexe ka nkandziyiso wolowo handle ka sweswi nga hi bela riqingho ka 0860 002 543 ola Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi ku tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi awara ya 12 ku fika awara ya 2 ni nhlekani sweswo mi yingisela munghana Lona FM se leswi endlaku ku sweswi kusuka sweswi ku fika la ka fuku bela awara ya 12 hi twa leti mi nga na tona tihi kumbe tihi timhaka leti mi lavaka ku va hi vulavula hi tona n'wina mi tala ku hlangana mina a Masingita Mall tivani leswaku mindzuku hi ta va mi haxela na n'wina ku Afrika wa vulavula hi nga ri a Masingita Mall kambe hi ta va hi ri a Arkhonhoek Mall ila hi nga ta va hi kha ku tisela Afrika wa vulavula kona hi ndlela yaleyo se ni kha ni vulavula na vanhu lava ngi va la ku ni vhotela ni va mukhanselara wa Bushbuckridge se hi ta va hi ri kwele se hi tweni ku mkhometi timhaka va ka hina i nhlekani khalanga mjani vota mina hi pfukeni ku na minjani ay pfukile man xikongomela andomo a nga la ku hindisa rito rin'wana message yin'wana khalanga la a ni tira message ni swi twinela ku ri a ni JNPD sweswi yi busy hi ti-train ku na mahungu man'wana no byela nga humelela la ku na train timbirhi laya ma tiva that process ya selection is very painful ti-train timbirhi already sweswi ti confirm ku ti lovile site ti ga train la so process leyi a ri komba ku ri na vona va JNPD va hi langutanya hi ku na meni hi ti-25 ya va ni tsalele message ku ri ni tata train laha mara ni ri ku fika laha getini va ka train sweswo mina tirha mina mara ni vhete ni jika getini ku haleya ni nge yi koti leyi the way va train sa ku swona ni vhete ni kosoka a ni nge swi koti a ni komba ku ri etlisa va JNPD loko va ka sweswi ku humelele nghozi ya so va languta process ya vona hikuva vanhu vo tala va ta hela la leswi va ngo languta no leswi va nga languta ku swona va ngo languta ku vanhu lava va taku va ringanerile na ve le ka rihanyo lerinene ke ku va famba vuleteri byi endliwa ku nge cinciwi vuleteri hi mhaka ku vana va le ka rihanyo lerinene lava nga ri ka rihanyo lerinene vo toka va nga ngheni khalanga mina ni nhlamusela ku le ka layeni layi a ni va ri 18 years to 25 years ma tsutsuma 2.5 kilometers hi timinutes leva nga tiveka ne after that mi haha makhumbi loko mi heta ku haha makhumbi mi bisa ti-push up a ti ku ti-push up yini xichangani a mi nge bi ti-push up ta 30 hi 1 minute na dyambu ri nga yisa so botpet lulamisani swi swa n'wina mi nga vuli mi ku munhu a nge bi ti-push up hi 1 minute mi nge vuli sweswo mi ngo van'wana va nge swi koti tsela va nga swi koti a va tshiki phela ku na vanhu va tsutsumaku ku na swi swin'wana va swi vitanaka pace loko mi nga mi tsutsuma ku na ti-pace setters va ta mi byela ku hi kilomitara u fanele u tsutsuma kilomitara hi minete kumbe hi timinete timbirhi kumbe hi timinete tinharhu kumbe yinini loko ri ka u fikeleli a wu fikeleli se ku fanele ku cinciwa hi mhaka ku nga mi fikeleli kumbe ku fanele ku cinciwa hi mhaka ku dyambu ra hisa khalanga a hi langutise ku ri loko va ni bisa ti-push up mina na ba ti-push up apatweni kumbe na swi va timovha swi tshikeni boti sweswo loko ku ri ku n'wa mi swi lavi swa JNPD mi nga va cincisi milawu i milawu ya vona a veri va swi lavisa sweswo se hina hi cinca hi mhaka yini hi mhaka ku n'wa mi swi koti hina tindzimi na Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula le ka Munghana Lona FM komba ndlela hayi mintirho luwa hayi kona mi nga kota ku no dyambu ri nga ri me ba ti-push up but va mi swi hleketa kahle mi ndle kahle mi nga voni na vito ra n'wina a mi swi hleketa kahle swilo swa n'wina a mi zangi mi swi hleketa kahle
a mi swi hleketanga kahle loko mo languta ti-selection process leti endliwaka masiku ku munhu wa train wa maphorisa za tirha tlha heta a huma penceni a nga nghenangi ndzeni ka phayiphi kumbe a nga tlulangi yo dirata leyi mi vulavulaka yona kambe va tlula ti 1.8 a vo tlulela ku hi mhaka ya ku va ya ku tluleni swi nga endleka va za heta ntirho wa vona va nga tlulangi a yi amukeleni mingiseri ro nhlekani Botshatse Mfokeng. vutomi na yi pfukeli vijeriwe Hayi na mina ndzi pfuna ku hleka. Ti-requirements ta muthori ti comply. Leswi va lavaka swona hi swona. loko hi nga swi landzika Tshika, why apply swilo karhi i swi vona ku tshika hi lava va ku diza va lava Botshatse. why apply tirha ka stock a hisi A nga apply na ku apply munhu waloye wa twala ku a nga applyanga. Munhu a nga apply tshama hansi a ri ka shop ni lava ntirho. A va na passion. Wa swi tiva a ri phorisa zin'wana ka jimini. So mara a hi tirangi yena hi radio wa ku diza hi dize ntirho waloye. I va mama sibebe va lava va hlupha. Botshatse me a nga ta kwala ka employment mara. withdrawan sweswo mi nge i mavonelo ya yena muyingiseri un'wana na un'wana na mavonelo ya yena se ya nge ti muyingiseri loko a ri na mavonelo ya yena ivi n'we mi fika mi ku i mamasbibi a swona sweswo Mara hi ya hleketa ku mara a swona sweswi withdrawan a hi mamasbibi I withdraw yanani mahlweni ni withdraw a hi swi vekeni kahle Botshatse ku na mhaka liya ni nga tshama hi bula ni ku employment ya South Africa nga ku president Cyril Ramaphosa wa za va vulavula hi yona ku employment yi fanekele yi susiwa laha ka ku yi dlila ka 35 ku ya fika laha munhu ku employiwa munhu ku until as long a nga fika ka ku a nga hola mudende so mara ni vona nga ku a yi le ku tirheni ka ha ri ndlela yaliya because loko vulavula hi 18 to 35 munhu wa 18 to 35 Botshatse i va a ha ri mavoko ya vatswari va yena ku ya hi mehe ani ali va koho lava va hatla ku va endla swona swi hatla swi pfumela va tirha va ha ri ka malembe ya le hansi between 18 and 35 yaleyo kambe mostly loko hi languta a swi endli ka vanhu vo tala ku veni ti-luck kumbe opportunity a yi kumi ku fana hi nkarhi wo fana loko hi vulavula hi munhu wa 35 I mean 36 ya fika 60 years nsati waloye kumbe nuna waloye i munhu loyi se a nga na vana a nga na nsati kumbe a nga na nuna lero i na responsibility hinkwayo i munhu lonkulu munhu waloye it's a mature lero mfumo wa hina wu le ku hi feyileni ku ya hi mehe ni tshame ni fona ni vulavula hi employment wu le ku hi feyileni ku hi veni va ku hi thola vanhu kusuka ka 18 ku fika aka 35 munhu wa 35 years i wela ka youth which means wa ha ri n'wana kambe ni byeleni lava va thoriwaka ku 18 to 25 le ka ndhawu leyi endzhaku loko president va ta va vula sweswo mi vone xinavetiso xi ku 18 to 25 i xa yini hayi 25 35 no ni vula swona i xinavetiso xi swa ha ri kona sweswi i xinavetiso xi la ka phone checking last xa ha ri kona ta hala xinavetiso xi ta visocha ina mi la socha ra 60 n'we seke Botshatse a hi twanane ku vulavula me a hi vuli ku hi lava socha ra 50 la socha ra yini me not specific ku hi vulavula hi mhaka ya visocha kumbe vuphorisa visocha la vuphorisa i xiximo a hi vulavuli hala ka security hi vulavula hi mhaka ya ku employment yin'wana na yin'wana yi nga fiki yi ku yi lava munhu wa 18 to 35 hi yo mhaka ri ka ni mi vutisa ku hi yihi leyi vulaka sweswo hi ku laha ni nga ko sweswi ni nga sweswi mina sweswi ni nga khoma la ni na sekhula la ya public works ya le Limpopo a yi na malembe okay ale kaya haleni wa ni nga ko mantwa ku nje kwi mara va besimbe a yi khale hi June loko hela contract ta van'wanyana a va tirha lava ku rhwalela maphepha va fike mina lolu vulavula vo mina ni nga cinca ku a ku thoriwa un'wana na un'wana eka fika a decline kwale masipaleni a va ku va lava van'wana va 18 to 35 mehe wa lolu vulavulaka ni fonela van'wana va tiva ku le ka masipala ku hi swona swa ku miri haleni wa ku thoriwa vanhu va 18 to 35 na va ku wa hala ni la munhu un'wana na un'wana ku rhwala maphepha
abantu lava a nga se ma swi vona ku a hi mfumo se swi hlamula xivutiso xexo ni la ta ku yi heta a hi mfumo ho ni lava ku swi hlamula mhaka leyi n'we mi yi vulaku mi nga leswi mi swi vulaka ku va ku ri mavunwa loko mi ku mfumo hi ku ma ha ku heta ku hlamula sweswi ku mi fonele ka masipala lowu nga mfumo wu nge te 18 to 2035 wu ku hayi se a hi mfumo hi n'wina kwala mi va ku mi kha mi famba malayinini inkomu mhaka leyi humelelaku good fact ni mi twina a ku na problem mara mhaka leyi humelelaku 35 la ya ha tirha ya ha ri ku tirha ene munhu loyi a nga na responsibility i munhu loyi a nga 36 ku ya fika ka 60 years yaleyo i munhu loyi a nga ntsatsi a nga na vana a nga na nsati kumbe nsati na vana taniya ya feriwa va yi kumi nhlamulo bahala va a hi amukeleni n'wana mi yingiseri lo nhleka hi mi amukeleni ka munghana lonani inhlekani khalanga mpfukeni hi pfukile hi nga vona bati hi pfukeni khalanga no tolo mi vutisa xivutiso xa ku hikokwalaho ka yini varhangeri va hina va nga tirhisi swibedhlele swa mfumo I think nkarhi lowu a mi vulavula na lava va Action SA ni vuye mi vutisa xivutiso na xo lexi mina ni nga xi langutisa laha ni khalanga i ku na buku liya yo tsariwa hi nkulukumba George Orwell liya ya Animal Farm liya loko ni langutisa a ni tshembi ku ri koho tsalwa rin'wana ro kota ku hlamusela tipolitiki hi ndlela yo olova ku hindza rona kambe ku nga ha ri mhaka ngopfu ya swibedhlele ntsena khalanga varhangeri va hina a va tirhisi vukorhokeri bya mfumo ende loko ni vulavula hi Animal Farm ni vula ku sweswi loko ko va na a policy proposal leyi sindzisaka leswaku varhangeri va hina na ti-senior government officials va fanele va yisa vana va vona swikolweni swa mfumo no tirhisa swibedhlele swa mfumo na byin'wana vukorhokeri vanhu lava va 400 va nga le palamende a ni tshembi ku va nga swi seketela swilo swo fana sweswo kambe van'wani va voho va tala ku tshama va kha va hi byela hi ti-good stories ku ve ri ku na ti-good stories to tell la tikweni so xin'wana xikombiso khalanga ni nga xi tirhisaka loko mi tsutsika kahle loko lova nkulukumba Mangosuthu Buthelezi hi 2023 a va ri na 95 years a va ha ri xirho xa palamende at that age xivutiso ku xana swi nga va swi nga ringanelangi ku epalamende nako ku va na retirement age ku fana na tindhawu letin'wana nakambe a ni tshembi ku the political elite le palamende khalanga va nga swi seketela swilo swo fana sweswo hi ku na voho va ha langutele ku va ta tshama nkarhi wo leha kwalaha va nga koho ku ve ku nandziha yini ka siku le palamende hi leswi swi nga ndlaku ku swi tika ku tisiwa xiringanyeto xa muxaka wolowo xa ku a hi nge loko swi ku tsandze swa tipolitiki loko ze ku hundza malembe ya 65 a wa ha ringanelangi ku nghena laha ku nga tsandza yini ku na mafurha khalanga i ti-tax leti nga kona laha phela ni vula ku loko mo langutisa khalanga van'watipolitiki va hina ku katsa na koho le palamende va wela ka 1% ya vanhu lava va holeriwaka kahle laha tikweni so ku na ti-benefits to tala va nyikiwa ti-flight va tshama mahala ku na parliamentary village le Cape Town and so on so ku na mafurha lama va nga lomu mphafa henhla ka wona so that's why mi kuma ku a swi olovi ku va huma hi ku olova I mean at that age leyi a va ri ka yona at that advanced age a va ri ka yona nkulukumba Mangosuthu Buthelezi ni vula ku a va ha contributa yini xa substance kokwalaha palamende loko swi langutisa kahle kambe van'watipolitiki a ni ngo hi n'wina mi vula ku Xitsonga mi ku ri hlampfu rintshwa ri tisa hi ra khale hayi sweswo kalaka swi nga hi mislidanyana because na rona leriya ra khale loko ko va ku tele wo hola mamakhale mpela lerintshwa na rona ri nga hetelela ri wana wona masivona ri ta njhani lerintshwa ri hetelela ri wana wona ri ta wona lama makhale ma ku diba le hansi swin'we inkomu khalanga 086 ya ri ta ri tisa hi ra khale so hayi na ra khale loko ro kotala va khale lerintshwa ri hetelela ri hodloka okay a hi yeni ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava awara yan'we na tatana Hlulani Fanwa Magasi loko hi vuya ni lava ku hi vulavula hi timhaka leti na nkoka ngopfu n'we mi tiva ku timhaka leti a ri na Sispan hi byeleni ku mi vona yini ka tona ni lava hi vulavula hi yaleyo ivi hi vulavula na hi mhaka leyi ya ku ku hlakala ka madoroba ya hina hamuka hi nga ha vulavuli hi Johannesburg kambe ku na madoroba lama ni ku hlakaleni ni vone Buffalo City East London a hi khale ngopfu na ha ku mi byela hi timhaka ta Marble Hall leri hi ku ri langutaka kunene wa swi vona ka ku ri doroba ra kahle
ani ye Bakersford ni fike mina swi ku kwa tshame ni vulavula ngopfu la hi timhaka ta Bakersford ni ku na robot na yin'we yi tirhako vele ku lungiseni matimba ya radio vele ku lungiseni sweswi ti le ku tirheni tin'wana sweswi kwala Bakersford loko mutwi nga rava hitwi swi hleketeni kambirhi kama hi twana nhlokomhaka ta mahungu hi ku un'wana mingiseri i ri va SARS vele ku tirheni hi matimba ku lava xibalo ka vaaki hi tindlela leti na letiya kambe lava tirhisaka xibalo lexi va xi huhisa ene naswona lava va hakelaka xibalo a hi vanhu vo tereka se hi ololoxa njhani xiphiqo xolexo i mhaka leyi ni lava ku na yona hi dzika hi yona hlekani lowu endzhaku ka leswi ni khomeni mingiseri wa mina a swi hileswaku ni le ku tivutiseni ku a hala ku vuya a ya kwihi n'wanuna loyi ni vula ku a hala ku vuya a ya kwihi a hanya vutomi byihi na vamani hi ku na ku a hi nhlokomhaka a hi leswi hi vulavulaka hi swona okay a hi hundzeni a hi vulavuleni leti hi lavaka ku vulavula hi tona n'wina mi landzelelaka timhaka ta Nasi Span Gauteng Premier va kha va vulavula hi timhaka leti hi ta va eka hi bula na tatana Elijah Mhlanga va hi hlamusela hi kenta kahle Premier va la ku fikelela yini hi mhaka ya Nasi Span hi ta va hi kha hi bula hi sweswo se na n'we mi swi tivaka hi byeleni hi twa ku mi angula mi ku yini ka mhaka ya yeleyo ya vumbirhi leyi ya ku hlakala ka swidorobadorobana hi nga ha vulavuli hi Joni ne Joni hi yo yi nga hi komba ku na madoroba laman'wana ma ta hlakala hambi wo ya amahikeng sweswi i ta swi vona ku mele ku hlakaleni madoroba hikokwalaho ka yini ku xota yini ku kayivela yini a ndzi ta tsakela ku na sweswo hi vulavula hi swona mhaka yaleyo ni pfa i nga ri hi swa swi hindla ku hi languteka ku antswa loko hi fananisiwa na matiko yan'wana ku hi na switirhisiwa hi na miako hi na yini swa kahle swo tiya se hi swona lava ku twa n'wina ku kahle swona a ni ka ni vona a ni vona a Buffalo City East London yo patu leri va nge hi rona ri le ntsinda wa doroba CBD i nge rhandi se xivutiso ku hikokwalaho ka yini ku tsandza yini kasi xa vunharhu lexi ni lavaka ku hi vulavula hi xona i timhaka leti ta va SARS va le ku tirheni matimba ku hlengeleta xibalo van'wani va foneriwa van'wani va tekeriwa tinhundzu van'wani ku ndleka leswi hinkwaswo leswi i ku va vanhu va le ku hakeleni swibalo hi ndlela leyi kumbe liya a ni kha ni languta lexiya va xo tsariwa lexa va Rose a ni tsalelaka xona xa ku ni hola mali muni ni tekeriwa mali muni hi xibalo ni xi volanga ni fane ku kumbexani loko vo ni nyika leyi ya xibalo va teka leyi va ni holelaka yona kambe lava va nyikiwaka vutihlamuleri bya ku va va tirhisa mali liya va tlhela xo sungula va hi kholele yona xa vumbirhi va ndla vukungundzwani hi yona xa vunharhu va swi kota ku ya America va tirhisa 3 million ku nga ri nchumu va swi kota ku tirhisa 300,000 hi siku rin'we a hi nchumu a va vileli lava va hakelaka swibalo ku nga hina a hi tereki se hi fanele hi endla yini ku lava va tirhisaka va huwisa swibalo swa hina va swi twisisa ku swa hi vava ku va huwisa swibalo leswa hina loko sa fika hi ku Mr Mathewula mi kolota mali yo nge ya xibalo swa vava se xivutiso i ku n'we tanihi rixaka ngopfungopfu mi hakela ku xibalo mi titwa njhani loko xiyimo xi titwa va hindza va mi ba hi ritshuri a munhu a kha famba hi xibazana a ri yexe ene ku nga ri xona lexi hi kombelaka tilifiti ka xona lexi hi yisaka giyani na le ku lexiya xo loko mi tshame mi tlhe mi langutana a ri yexe ene mi swi tiva na n'wina ku angolo hlengeleta rifuwo leriya hikuva kumbexana a tirhe swin'wani i xibalo xa n'wina lava swi tivaka kahle veri i nge pfuki i ri mutirhela mfumo public servant i fuma i van'wankumi loko ze van'wankumi i ri mutirhela mfumo ku na swin'wana kumbe na hemba a hi mi twenini 0860 002 543 noko i Africa leswiya swa ba luya a bolele jele luya n'wi tshikini
a bolela jele nga hayi ka yena a hi ndleleni leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. hello wo sungula nhlekani Ayi minjhani Khalanga? buta mina hi pfukile minjhani n'we Hi pfukile. a kenza Ya hi vulavula hi mhaka leyi ya madoroba. inkomba papa Madoroba tiva kahle ku ta kwale ka 1994. Mfumo lowu nga ka wolo wo va nga ku chaka madoroba wo byela vanhu ku wina freedom. Se Njani? kwala hi kuma vanhu va ka va nga hlambanga va thyakile kwala va tshovela vanhu titiroli hala ka humeriwe nga ku se ti-toilet. Va ku vanhu va na access va ku vanhu a va ri na xihlawuhlawu. Kasi ko la ku thyakisa madoroba yevo. kambe hina hi vulavuli hi ku thyaka a hi vulavuli hi ku thyaka hi vulavula hi ku hlakala ku sakala a la maintainiwi swilo leswiwani vo va lava nga khoma mfumo va nga le ka mfumo vo endla ku namuntlha xiyimo xi va hi ndlela leyiwa mi vula njhani vurhangeri byi nga kona hi byo byi hi vangelaka na timasipala swilo leswi a swi ri kahle ngopfu a rhanga va public works va teka swilo swa public va ku se hi masipala ya mixa village yi mixa na le dorobeni na malokisi a swi fambisani swilo leswiya se hi swona swi vanga ku xiyimo xi va hi ndlela leyo na corruption yi humelelaka swa timasipala ti humelelaka hi swona swi vanga ku se ku nge pfuki ku cinca nchumu loko vanhu va nga swi cinca va vuya va va ka nakisani ya kahle va ku heyi kasi ndhawu leswi etiko ri le ku loveni kasi wewe hi rilela yini wa hi fanele hi rilela ku ri he vanhu lava hi rhangela hi karhi swi vona ku a ku na laha ya kona ni nga mi kombisa matsundzuko a mi ngheni mi hlayile bibele Khalanga hawu a hi swi tshikeni swa bibele na mina n'wina yana ni mahlweni na mhaka a ku ri na vana va Israel va ri vuhlongeni na Egipta ka Hotsfaro se hi leswi swi humelelaka vanhu va South Africa loko van'wana wa zama ku pfula matihlo ku va komba ku direction hi leyi va ku byela ku heyi yini a ku byela switori swin'wana swo ka nga swi tivi swi huma swi ri kwini se wa n'wi vona munhu loko ri a ku na laha ya kona masivona se ya ha to thyaka madoroba ya ha ta ya mahlweni ya thyaka nge tikulunge nchumu loko nga susiwa evurhangeri lebyi nga kona that's why ku evurhangeri i boti ya wehe ya ku i huma laha yi nga kona evuhlongeni lebyi nga ka byona na methu masivona na methu se handle ka sweswo ku nge pfuki ku cince nchumu a ni jikajika a va byela a yi preacha gospel day and night laha hi fambaka kona ma swi vona ku hi le ku vavisekeni laha ndhawu leyi kambe van'wani ni lava ku teka un'wana miyingiseri kambe n'wina ni pfune ni ku twisisa ku vhoti yi ta pfuna yini hikuva vanhu lava tirhaka emadorobeni van'wana tipolitiki vo ta kan'we va hundza ku na vanhu va nga thoriwa va nge le ku tirheni malembe yo tala timanejara tidirectora na yini hinkwaswo lava a va vhoteriwi phela vanhu valava Khalanga ni nga mi byela sweswi va endla na problem ka kambe loko ya le ka justice ya ka justice a ku humeli nchumu ya police station a ku humeli nchumu va ta ku byela ku ri famba a tiloyerini ni nga tiloyerini loko yi la ku invicta munhu ka ku nga n'wi lava village ni nga ri lokixini loko u vulava yi vitana station command la ku vulavula na sign apply se a wa swi fane hi leswi endlaku vanhu minkarhi yin'wana va dlina va ku vanhu va teka nawu va veka mavokweni a va ha na nawu loko vanhu va fanele va pfuneka va pfuneki vanhu Nemetro but Nemetro I can't 0860002543 nongona ku eAfrica wa vulo hi le ka munghana lona na FM i makumembirhi timinete ntsena yi nga se ba awara yan'we n'wana mingiseri lo nhleka Mama Jumi Khalanga. a hi va voni papa Fukile. I can't Website ngikombela ku khomanyana leyi ya Nurses Span. yeah Mativa leyi ya Nurses Span loko ni tshama hansi ni yi langutisa ni vona nga ku yi pfa leswin'wana leswi yi nga pfala swona hi leswi aka government loko mo swi landzelerisa kahle i khale ti-post ta ti-permanent post ti nga humi lexi xi humelelaka mi ta kuma ku va na ti-contractor ku ri na ti-intern sweswiwa va ha qhuveka hi Nurses Span sweswi ka ti-department tin'wana ku yisiwe vanhu lava vitaniwaka ma-brigade a hi ti-permanent post so va pfala ni twa hi nga ku va pfala ku humesa ti-permanent post ta ku va ku qachiwa vanhu hi ku na va lava va nga tekiwa va vitaniwa ku hi ma-green what a ku na laha nga permanent so lexi humelelaku va teka ni vona nga ku va teka vanhu lava nga na standard 10 ku ya ehansi ku avoida ku humesa mali hi ku ya hi mina hi reason leyi loko sweswiwa ho va hi ri na munhu loyi a nga lova aka position yo karhi ku mi kuma munhu la nga ta replace munhu la ka position liya director mi fanele yi tsala motivation yi rhumela ka treasury ku kuma mali ya ku kota ku humesiwa post leyi a ta ha humi ti-post hi ku ya hi leswi a ti humisa swona before
mwantisisa botpet na methu so hi i strategy lexi xi nga tisa nasi span i mhaka ku sweswi hina nasi span hi mhaka ku avoida ku va ku tirha mali leyi a yi fanele yi tirha permanent position ka munhu wo karhi how many people se loko ku ve ku papalatiwa sweswo leswo swi vula ku hava mali a swi vuli ku hava mali why loko ku tsariwa motivation ya ka page a ri mali yi huma post yi huma a swi vuli ku hava mali swi vula yini ko va na leswi swi nga ku ndliweni hi nga ku ho ka hi nga swi tiveki hina hi nga underground hi mhaka ku a hi le kusuhi na swona mara hi ku ya hi mina ku na leswi swi nga ku pfalapfariweni because loko mo na ntisa botpet khale va khaleni tiposta to huma mi kuma swidamarhetiwini lomu ti-departmenteni ku na post ya yini ku na post ya yini i chuza leti qualifyaka ka tona masiku lama swa handliwi swi sweswo vana lava va nga ta laha va tandza ti-intern va kwihi va fambile okay reason ya ku va ntisa ti va va ti-intern va va ti-contractor a ni hi la ta vona vuswikoti bya vona hi kota ku va nyika mintirho a va le ku kumeni ka mintirho va le ku fambeteleni vana lava nga ndla ti-contractor laha ku va ku ri na swivandla ka swa ku komba ku vatirhi va xota ka ndhawu yeleyo ku komba ku vatirhi va xota i mhaka ku vana lava va ta nampundzu everyday va tlhoka va tirha va tlhela provide weekly report ya komba ku ni endle leswi se leswi vulaka ku ntirho wu va wu kona mantwisi se ku na leswi swi nga tsariwa botpet because ku hava ku ni nga pfuka nampundzu ni fika ni hloka ni tlhela ni heta ni tshama everyday ka department ku laveka swilo leswi vitaniwaka weekly report ku u tirhe yini a swi vuli ku i hola hi yona ko va ku kombisa ku i tirhe leswi ni endle leswi i kuma ku van'wanyana vana lava va ti-contractor va endlela mintirho leyi yo ka yi nga fanelanga yi endla hi vona mantwisisi so mara why ku nga humi tipost vana lava va qachiwe hi va trainela yini hi ku va tlhela va huma va famba va suka mavokweni ya hina mi sala mitlandzelo ya n'wina yi vava ku n'wana loyi dewa a nga tlharihisa hi swona a hi fanele hi n'wi khipa la i ta zama hi tindlela hinkwato ku hava lexi nga ta endleka tipost ta kahle ku huma straight ti dlile hi 2022 a ti-departmenteni loko ni tsundzuka kahle so swa ku na post yi nga huma since ku va na these things a nasi span yi va yi ri na level ya le henhla a ku na tipost a ku na next botpet that is why loko vo nghena va lava mi nga ta mi ri na vona vayeni va n'wina va vutiseni ku why ka department ku nga ri ku humeni ka tipost mina loko no mi byela ku sweswi wa hina laha mi ni tirha kona hina almost 4-5 years a ri hava director va ha ku tisa un'wana u suka ka department yin'wana laha ka nga suka ko ha director so va vo rotate-iwa vanhu lava vo rotate-iwa so ya pfala rini mavangwa malaha hina vanhu vangani va nga ha pensionini hina laha hi nga kona ku na vanhu va nga ha pensionini va koho van'wana va nga hundza misaveni a va replace-iwa a ku tliwi nchumu se hi ta huma njhani ivi hi ku miti ku hava mintirho a hayi ku hava mintirho South Africa mintirho yi tele ene na vanhu lava nga dyondza South Africa va tele mara a va le ku qachiweni a ni ri ku ri ka va ta thoriwa hinkwavo i nge swi koti ku va thola hinkwavo mara let's say ka 100% ya vanhu lava nga dyondza department hinkwato ti nga swi kota ku teka 75% ya vanhu valava ti va nyika mintirho permanent job mali yi kona loko ku ri ku mali a yi kona va hlaya timiliyoni ta yini loko ku va na financial year every year timiliyoni leti ti huma kwihi ti ya kwihi loko ti heta ku hlayiwa mali yi tele a ku hayi ku mali ku hava vo ka va nga lava ku thola vanhu botpet ko va ku loko ku ri ku munhu a toloveri mi tirhela xikhwameni tshame ni mi byela siku rin'wana ku loko vo mi thola mi tirha ku xavisa hi mhaka ku mi toloveli ku yiva mi ta robiwa na cinci mi tlhela mi vona layini yi leha hi ku a ni n'wa mahala ku yiva ya n'wina ni moxa hala vanhu va tele va yime layini hi swo swi humelelaka xivutiso lexa nkoka lexi xi nga ko i ku hikokwalaho ka yini mi nga ri ku tholeni kasi n'wina n'we mi fanele ku mi thola i cinci na van'wani va thola a va vona na va ka va humesa tiposo va ka va thola sweswo ni ka ni nyika xikombiso mi yingiseri luya ku i poso yi nge under 16 kumbe 18 to 35 public works yi humese tiposo ta minkarhi hinkwawo ti humile naswo hi tlhela hi swi vutisa swivutiso swa ku khale lexiya swi nga thoriwi ti ngo huma sweswi ti huma kwihi i xivutiso xa siku rin'wana kambe swa antswa va humesile n'we van'wana mi nga thoriki hi mhaka yini van'wana va ta mi byela ku xota vaongori van'wana va ta mi byela ku xota vadyondzisi van'wana va ta mi byela ku xota yini hi fike njhani a hi mi twenini un'wana mi yingiseri hi loyi ni hlekani brapet mi pfukeni vota mina hi pfukeni n'wina mi njhani hi pfukeni a khensa vuzora philakiyani a he papa ni lava ku vulavula hi ku thyaka ka madoroba ya swilo swinharhu ku thyaka a hi swona a hi vulavuli swona ku va ku hlakala ya ku hlakala ku fana loko mi vulavula hi le Giyani ne ma ku vona laha tlhelo ka khale ka Chachulani ma ti vona tihofisi letiya ti nga laha ti hlakarile hi swona ni vulaka swona swi hikokwalaho ka yini
Okay, but loko hi ri ka masipala ku na manejara ku na director na vafambisa social la giyani ku na leader ku na fire department lava va fanele va languta miako na ku hlayiseka ka vanhu. Ti-bylaws ta hina ti ri yini sungula i mani a enforce ku swilo leswiwani a hi ku ri hinkwavo swilo leswiwani a va swi voni mara leswi swi hi dlayaku i ku teka mali hi chela xikhwameni. Loko u fika u languta ku okay yi hlakarini va le ku akeni swin'wanyana swi le nawini doroba rinyanya ku hlakana. Loko va inquiry kasi one ku humelela swona laha ndhawu ka ku tshamisekanga leswi tshamisekanga ku huma mali hansi ka tafula munhu a chela mali exikhwameni a famba. Mundzuku a nge he vuyi ka xopo liya kumbe ka building liya ya ku inspecteni because already i dile. Hi swona swi endlaku ku va hasahasa leyiwani nge le ku humeleleni. Loko a hi kota ku landzelela nawu wu enforciwa swo tala a hi ta va yi nga ri na swona. Ti-building ta hina ta va ti tshamisekile ti ri ka standard xa kahle lexi xi nga sirheleleka ka hina hi va tirhisaka tona ti-building ta kona. Hi swona ntsena kambe ni ku vutiseni makwavo ku ri loko xiyimo xi titani hikokwalaho ka yini loko swilo swi nga fambi ku tala ku rhanga ku twala ku un'wana i diye swin'wana ni ku vutileni leswi hi mhaka ya ku kavula tihofisi leti ni vulavulaka hi tona i ta MEC Chitereke Matibe tihofisi letiya i ta ka Limpopo Economic Development. Yes. Hi letiya khale a ti ri ta ka GDC. Yes. Hikokwalaho ka yini loko ku faya ka fastere ri nga pfariwi loko sweswo i tihofisi ta mfumo letiya i mani a fana ndla yini se ivi n'wina mi ku hoyi ku na ti-inspector loko tiya ti fika ti-inspector ivi ku va na mali hansi ka tafula ivi ku nga ha yiwi hi njhani? Okay, but ni vutisa xivutiso xa kahle ngopfu ku ri i mani loyi a nga responsible for swona. Hi ndlela leyi botek ni nga va tlherisela nyana ndzhakunyana. Loko hi ya hi ya vutisa ku ri okay building leyiwani yi na mani yi kumise ku yini why yi ri hi ndlela leyi va ta ni yisa hala ku mani i le Pitori ta Mhlamula mani i le Polokwane ta Mhlamula mani a nga kona ku hava na wun'we teka ku responsibility ya miako leyiwani. Yona miako va hi vona masiku hinkwawo vona hi voxe va swi tiva ku miako lowu wa mani u fanele u va ri ka xiyimo xo tani va endla yini hi swona. Why ku nga ri vona i mani la vona i mani leader because a lave ku kombetela ni ku mani department yona hi yoxe hi ku department yin'wana na yin'wana yi na tiofisiri leyi va nga vekiwa ku va languta miako yaleyo yi nga ya mfumo. Va le ku endleni ka yona va le ku endleni hi yona vona himpela va kona na lava va ku fambaka va languta na. Loko ve ni va kona why madoroba lama hinkwawo a ku se tshama mi twa va ku pfariwe building yo karhi hi mhaka ya ku a yi na vuhlayiseki kumbe yi vavisekile kumbe a yi khomekangi kahle kumbe a yi safe for ku va yi tirhisiwa. Mi nge swi twi ku swi kumekini vo yimela ku yiwa kumbe ku vulavurisana swin'wanyana ku nga ta sungula ku huma ti-report swi nga ku tsutsuma ku yiwa hala na hala. Prevention is better than cure. Why va nga sunguli va swi languta vona sweswi loko hina vaakatiko mundzuku hi tlakuka hi ku no ti-building leti na leti a ti tshamisekanga hi bahuwa hi va hi va landza hi ku hi ha ti pfala because a ti tshamisekanga va ta ku hina hi teka hi veka mavokweni ma hina vona va ri kwihi. Loko after sweswo hi endle sweswo mi ta vona ta sungula ku va na ti-renovation va ta sungula ku lunghisa va pfalapfala na lavan'wana va sungula ku lunghisa. Va yimele hina vaakatiko hi rhanga hi yima hi milenge na kumbe va yimele ku mi yona miako leyi nga hlakali yi rhanga yi hi dlaya ku sungula hi kona va nga ta sungula ku yima xana. Nemetwe Kensel Botomen 0860 002543 ku hela ka viki leri taku man Phalaphala FM Royal Heritage Festival eNandoni at the 13th September 2025. Tinqambi ta n'wina hi Lady Makhadzi, Sinampaka, Beni Moyengani, Shadesh, Dr. Colbert Mukwebo, DJ Lulu, na Shebe Mabela, Scorpion Kings. Kasi
na van'wani vo tala mathikiti ya kumeka eticket pro kusukela ka 250 twala eri Phalaphala FM Royal Heritage Festival eNandoni 13 September 2025 rojena rotakara #aunosara sweswo mingiselo mngana lona FM nonguthi mina tintsena ayisiba awara yangwe nangala ku Africa wa vulavula ka mngana lona FM Phalaphala FM Royal Heritage Festival ele ka vhiki leri tako hi ndlela yo le leswaku wa swivona ku ndzati i n'hweti kumbe i n'hweti leyi ku va ku ri na mintirho yo hambana hi ndlela yeleyo hi ku ma swi twa ku vhiki leri tako hi ro leriya ni ya kuna siya gijas masbo i vhiki leri tako se wa swi twa ku i vhiki leri tako leri ti nga ta va ti kha ha swo boha am kene ngwana mixerilo nhleka Matebo papa ni njhani hi pfukile ngo vona buti ni vulavula na JJ ni kwala Polokwane inkomba xivutiso lexi mi nga xi vutisa in fact hinkwaswo swivutiso leswi mi nga swi vutisa swi revolve around one issue. Okay. Ku tshama ku hanya wanuna un'wana la tikweni leri ra Afrika-Dzonga va ku i Hendrik Verwoerd loyi a nga plana education yin'wana yo biha ku tlula na mpimo ivi a tlhela a ti ndhundhuzela hi yona a ku the person who will eradicate the impact and effect of Bantu education will be a genius. He said that. And ango one, abongo tanga. That's why mikumaku the education yain la vaso sukumbeshan so answer maraso answer because the education itself was contagious. Aka standard 3 understand the grade 5 sese because don't the grade me. Aw fanele u dyondza njia loko u hinda u ya dyondza ntlambya u hinda u ya dyondza nhlampfi u hinda u ya dyondza lizard u hinda u ya dyondza tuva. That system a ku ri ku destroya munhu wa wantima is to dehumanize muntima. So loko u dyondzile that education and last book in vatsali va ku is a science. I science kun dyondzisa njia is a science. Yeah. Kun dyondzisa ntlambya is a science. You see, hi dyondzisiwe swilo leswi a swi ku nyiki miehleketo yo u ehleketa swa kahle. And mi swi tiva ku va rhangi va endla research psychological. Diana Verwoerd was a psychologist. Va cheka ku which age can you destroy a person? So va swi tiva ku va ku destroya kusuka kwele hansi le. And loko va za va destroya kusukela kwele hansi va ku destroya leswi va nge i cerebrum, which is a part of the brain leyi u kota ku yi tirhisa for innovation. Oh yeah. So they did that deliberately. Va tlhela va vulavula hi swona. A va phikizana va ri parliament loko what will be the use to teach an African child? No society va nga tirhisi rito ra African. What will be the use to teach an African child mathematics? Because that child is going to use it nowhere. It was a deliberate effort. So all these things, especially it's something which was decided and he dyondzisiwa ku nghena ka swona lero ku huma ka swona loko hi nga cincangi education it will be very very difficult because it was a contagious system. Tatana JJ mi teka mina miku loko mi sungula miku ku mi ni ka xitori kusuka ka Hendrik Verwoerd sweswi miri loko hi huma hi ta fanele hi huma loko hi sungula hi cinca muxaka wa dyondzo. Munhu i tswariwile hi 94 namuntlha i na malembe ya 22 ku tsandza yini? That's why ni mi byerile ku loko
hi nga cincangi sweswo swa tika. And let me show you ku ringetiwile valava a va ri kona va ringetile ku yi khata va stopa the training of the teachers, because the training of the teachers a va fane va trainiwa the very same system leyi a yi ri ka Bantu Education. Mastatu College a ti pfariwile mara loko ti pfariwile instead ya ku continue ku tirhiwa leswi a swi fanele swi tirhiwa kwala xikarhi ka mpfhuka hasa yi nghena mavona hi swona leswi nga hi karata sweswo. And ni vula ku tsatsamixani kwala mi nga nghena kona loko mu ku tikholeji a ti pfariwile ivi ku fanele ku lulamisiwa training college a ti pfariwile ivi ku fanele ku lungisiwa swin'wana kwala mpfhukeni hasa yi nghena mi vula ivi ku nghena hasa hi leswo loko mo languta, let me show you, loko mo languta loko ku sungule President Mandela mi languta cabinet ya yena, mi languta la a va khomi education, mi languta la a va khomi tindzawulo hinkwato. They were learned people, and ya education a yi khome hi Professor Bengu Masipesi. And i vanhu lava a va swi twisisa ku education leyi fanele hi cinca yi ya kwihi. A ni tivi loko mi ni twisa ku ni vulavula ni lava ku mi tweni ni lava ku mini vekela context ka hasa exactly a va swi twisisa ku hi fanele hi cinca yi ya kwihi. That's why va fika ku hi nga ha train mathicara hi system leyi hi ku loko hi va trainer la ha producer leswiya swi ta ku hi le ndzhaku leswiya va nge ti vanhu lavawani a va fanelangi ku va ti-human being na mitwa ni tsalile hi minete yo mhaka ni lava ku mi fika hasahaseni yes so mi lava la ka hasahasi even hi cinca hina hi ya nghenisa van'wani lava vo ka va nga dyondzangi, lava vo ka va nga twisisi ku ri luya a stopile leswiya a hi fanele hi endle yini, ene program a yi ri kona mara a yi endliwangi. Mi tlhela mi teka na presidente, mi vekela president un'wani wa swi kota ku vulavula ku hlaya a nga swi koti ntiyiso walowo, mi n'wi veka kwalaya a sungula ku tholetela lavaya tolo ni mintswimi ka mi vulavula mi ku va destroya ti-institution hinkwato letiya. Hi swona sweswiya swi nga hi tlhelerisa endzhaku. Nemetwe hi swona sweswiya khensele papa ai swi pfumeleni ku hi ta gimeta kwalano. Na ku vuya na tatana Elijah Mhlanga va vulavulanyana katsongo hi timhaka ta NASISPAN ivi hi twa ku mi gimeta mi ku yini n'we loko ma ha ri na swin'wana leswi mi lava ku vulavula mayelana na mhaka leyi nga ka yona ku ya emahlweni hi ndlela yeleyo. Kambe sweswi a hi kumeni mahungu ya misava lawa hetiselaka kona hi tatana Hlulani Fanuel Magayisa. Hi hlanganisa mananga na xibakabaka byongo byo ku kambe mirugu ina mindyangu yi hlayiseka. Gimeta muloro u landzelela xivono na milorho ya wena a ku tseseleriwa munhu ku twala ndzumba bya swigingi na titlhari ta le vuxeni ti pfuka hi nkhinkhi. embiteni hi tseleka chachacha ku twala mpfumawulo i xinambunambu ntsena. Mpfumawulo wa marimba wu tlhontlha miehleketo wu dunga misava hinkwayo. A swi lavi majatu hachela igigigi dzambilu ma wisisa byongo hi ku yisa emakorhweni ya miehleketo. pfulela u tshika Xibobo na Spy 2 la a wu nge wu voni ntlangu. byi thova mbilu mihloti yi vonzoka. nkarhi wihi kumbe wihi byi na wena. eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Inhlikani Budpet mhaka ya NASISPAN vanhu va ta submita ti-CV mara ku qachiwa ma-comrade ku va ndlela ya ku va kota ku jisa ma-comrade na ku vona ku ti-local government election ti le kusuhana ku kuma matimba ya ku va va na chance ya ku fuma June. Leyi mi vulaka ya ku huwisiwa ka xibalo swi na xiave na loko fanele ku hakela ka masipala. Loko ehleketa ku hakela xibalo ku ve vanhu va le ku endleni ka vukungundzwana
hi swona swi hi nyamisaka timbilu hi hetelela hi nga hakeli Buddpet xikulu a yi ndhuma inkomu. Nhlekani ka Afrika wa vulavula Khalanga na muhumelerisi Mabasa. Khalanga leya ku hlakala ka madoroba ya hina la Afrika-Dzonga ni voni nga ri hati masipala ta hina na tona a nga ri hava na mhaka na swona tindhawu leti a va ha ti tlhogomeli ene xin'wani timali ta huma to mi kuma ku va nga lunghisa madoroba ya vona kwale va nga kona va na mhaka na swona so leswi swi endla ku mi kuma ku madoroba ya hina ma hlakaleni inkomu Khalanga. Nhlekani Khalanga na vengiseri va Afrika wa vulavula mhaka ya nasi Spani ko va ku tlanga hi miehleketo ya vanhu ntsena vona ku na vanhu lava va nga va hlawula se va va kumele na mitirho mhaka ya ku ri vanhu va hlengeletana vanhu va apply ko va ku tlanga hi miehleketo ya vanhu laha ni tshama kona kuma ni langutisa vanhu lavo va tirhaka ka yona mitirho leyi va nga ya nasi Spani u kuma ku ri vanhu va ANC vo cincacincana hi mitirho ya kona Edward Masuluko Swasting Veteran Maskrana Cancer. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM makombandlela mingisero mina khensa swinene loko ha hi lombe ndleve kwala nga yingisela xitichi lexi ri kona ni vona vaaki kumbe van'wana va vanhu a Roslyn va le ku kombiseni ku vilela hikokwalaho ka ku va ku ri na ku tlakuka ka timhaka ta ku kayivela ka mintirho hi laha tikhampani to tala leti ti khumbekaka na hi timhaka ta tariffs tin'wana ta to ti pfalaka le a Roslyn kambe hi mahungu un'wana mingisero i ri tiko leri hume xiporweni se xiphiqo sweswi ku na vanhu vambirhi ku na lava va lava ku ri vuyisela xiporweni laha ku na lava nga ri humesa xiporweni hileswaku van'wana va ri va hayi ha ri lava ku hala ri nga handle ka xiporo n'weviri yini enawura ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela 11 timinete ntsena yi bile awara ya 13 khensile n'wina mi nga na yingisela mi ri movheni yaleya n'we ya manyunyu mani ma tiva timovha leti no di navela kunene kha ni famba hi milenge la handle la di kahle mani i malu muni loko dite tani ne vula timovha leti i malu muni loko mi ze mi xava timovha leti swi vula ku xipilikasi le ndlwini xi kona a ma hazi mi lava xipilikasi ni vula ku mi xava timovha leto dandi room ya n'wina yi lunghini hi ku loko munhu a lava ku i lava ku xava tafula ri ya dandi room a nge lungi swa xipilika a nge lungi ka timovha leti ka va khensa swinene ku mi hlawule xitichi lexi mi yingisela Munghana Lonene FM makombandlela nangu mi ni yingisela ku mi ri xibazana ni mi nga vileli nangu mi ta xava movha ya n'wina ma swi vo mara n'we mi nge yi koti n'wina n'wina ni vula lava nga tshama hikwala leyi valavo ma va vona loko n'wina ku vinge kambe mi swi ri tano a hi buleni nyana katsongo hi timhaka leti ta nasi Spani i pfhumba leri ri nga le ku yisiweni mahlweni hi premier wa xifunakulu xa Gauteng a hi amukeleni nkulukumba loyi swi hulukelaka na loko ni ku i mbulavuleri wa xifundza xa Gauteng ku nga tatana Elijah Mhlanga na hi va toloveleli leti bukwini leyi hi dyondza ku huma chela le na tatana Mhlanga nhlekani Khalanga nhlekani ka n'wina ni vayimiseri va Munghana Lonene mina lo na vona tsalo leri a ni hlamalangi kambe ha mi khensisa swinene loko mi ri tlhelo lerin'wana seni mi ri hala ka Premier Panyaza Lesufi loko hi ri kwala ka Premier Panyaza Lesufi ku na muyingiseri a ngete hi nga se vulavula na n'wina kumbexani hi sungula hi mi twisa leswi hi mhaka yaleyo ku ndlela ku hi kota ku twa ku nasi Spani kahle kahle ku va ku ri yini kambe mi kha mi swi twa ku vayingiseri vo va ri yini twanani loyi Nhlekani Khalanga na vengiseri va Afrika wa vulavula mhaka ya nasi Spani ko va ku tlanga hi miehleketo ya vanhu ntsena
vona ku na vanhu lava va nga va hlawula se va va kumele na mitirho mhaka ya ku ri vanhu va hlengeletana vanhu va apply ko va ku tlanga miehleketo ya vanhu laha ni tshama kona kuma ni langutisa vanhu lavo va tirhaka ka yona mitirho leyi va nga ya NASISPAN u kuma ku ri vanhu va ANC vo cincacincana hi mitirho ya kona a mi ri Edward Masuluko Swasting Veteran Maskrana Cancer a hi sunguleni kwalano kahle NASISPAN ku va ku ri yini Kalanga a ku na ntiyiso ka leswi swi vuleke muyingiseri loyi hi ku mi ta tsundzuka ku ri loko yi ta simekiwa ro sungula premier i ve a hlangana na swona swivutiso swa kutani laha a nga famba a kuma vantshwa lava va nghenile lava vutisa ku ri va huma kwini laha ku nga huma van'wani lava nga le ka DA van'wani va huma va ku va le ka EFF a ku ma swi vona ni va tivime vanhu lava leswi ku nga ntiyiso wa kona loko vanhu va ri na ku sola ku ri swi fambisa sweleswo a vo ta laha nga ta va rhambaka ku ri va ta kota ku twisisa ku ri ntirho lowu i tirhisaka yini kambe a swi va ku ri minkarhi yin'wani vanhu va ka hina swilo leswinene ematshan'wini ya ku va swi khensa vo swi sola leswi hi swi tivaka hi ku ku na vanhu va ku tala ngopfu lava va nga nghena ka yona problem leyi va kota ku pfuneka va kota ku kuma mintirho va nga zangi va nghenela swa tipolitiki vona ntsena loko va rhambiwile ku ri ya va ngheni vo apply va nghena va kota ku kuma mintirho va ti endla leswi va swi lavaka va ya mahlweni so lava va nga na nkarhi wa ku sola swi ngo vhele leswi va nga tibyela swa ku ri vo va to sola hambi nchumu wu sasekile hambi nchumu wu ri le ku tirheni hambi nchumu wu ri le ku pfuneni ka lava va pfunekaka hambiloko swilo leswi va solaka swa swi nga ntiyiso ku ve loko ko va ku mina ku hlamusela mina ni nga tiveki nchumu loko mi ku tanihi hi xifundza xa Gauteng mi ri NASISPAN mi va mi kha mi endla yini i pfhumba leri ri simekiweke ku pfuna vantshwa ku ri va kota ku nghena ka mintirho ya ku hambanahambana ya swa mavoko hi ngo upholstery hi ngo plumbing electrical painting swi ku taniya mintirho hi xitalo leyi ya mavoko ku a ku na ti-qualifications ta le henhla leti ti lavekaka la ntsena loko u ri na vutivi byo karhi hambi u ri na training yo karhi leyi u nga tshama u yi kuma ka swin'wana hi ta kota ku ku pfuna hi antswisa training leyi u nga tshama u yi kuma ku ri u kota ku endla ntirho lowu hi tindlela ta maximanguva lawa ku ri na wena ni loko se u hetile leswi a wu swi endla swi naveleka leswi u swi endleke ku ri ni loko se program yi helile u kota ku yisa mahlweni ntirho lowu u ti endlela swa wena ni van'wani kumbe u ya kuma ntirho ka ndhawu yin'wana ni twa van'wani va federation ya timhaka ta e-hailing a va kha va vilela va kombisa ku ongeti ku na van'wani va e-hailing mi tirhaka na vona ka mapfhumba ya muxaka lowu mi nga ni pfuna ku kwalano ku na van'wani mi tirhaka na vona na swoho i ntiyiso ku mi tirha na va Uber sweswo swa ku taniya swi kona ni sweleswo ku na mapfhumba ya ku hambanahambana laha hi langute swiyenge hi ku hambana ka swona swa mintirho leyi nga kona hi vona ku ri vantshwa va hina lava pfumalaka swo swi endla va nga nghena va endla yini ke so hi hlanganisa lava va nga le ka ti-sectors leti ku ri va hi byela ku ri ti-opportunities leti nga kona hi tihi ke khona na yona liya ya leswa swa ti-device repair swa ku ve ni dyondzisa vantshwa va hina va kota ku lunghisa tifoni ku va lunghisa ti-tablets swi ku taniya so hi le ku languteni hi le ku endleni ka matshalatshala lama ma nga hi pfunaka ku ri vantshwa va hina lava nga yo tshama va nga riki na mintirho va kota ku kuma xo karhi xa ku xi endla va kota na vona ku ti endlela mali hi tindlela to tshembeka hayi ta vugevenga lava nga na ku tsakela va nga tsandzeka ku va koho ka xiphemu xa relaunch liya va endla yini a vo ta va ta twa ku ri hi swihi leswi hi nga na swona swin'wana leswi va nga swi nghenelelaka tanihileswi mi tivaka ku ri a hi swona ntsena leswa NASISPAN loko mo swi languta kahle kahle hinkwaswo swilo leswi swi angarhela emhaka ya youth stimulus leswi ya president a nga swi simeka ku ri vantshwa va hina a ku ve ni mintirho leyi va nyikiwaka yona tanihi ke leswi mi tivaka ku ri ni hala ka basic education ku na leswiya swa ti-teacher assistants swi ku taniya hinkwaswo leswi loko se swi hlanganile i mhaka ya ku ve ni ku lulamisiwa mhaka ya ku pfumaleka ka mintirho eka vantshwa va tiko ra hina so hina ke la Gauteng hi swi nyike mavito wolawo ke ya ku hi lowu ntirho NASISPAN ni twa mi ka mi ku a vota
va ta kwe va tiva ku ri va ta kwini ku na eRema Bible Church laha hi nga fambisa xirhambo kona lexi xi endlaka ndzi hlamula hi ndlela leyi i ku hi rhambe department leti ti fambisaka mapfhumba lawa ku na department ya infrastructure development ku na leyi va ngo GCRA la Gauteng ku tlhela ku va kona ni ya social development ni ya education ya kona ti kona so hinkwavo lava hina hale ka office ya premier hina hi swihlanganisela loko hi hleketa leswaku kambe swi endliwa hi ti-department ta ku hambanahambana so ti-department leti ti tirhisa tindlela to karhi ku veni va vulavisana na vona lava va tirhisanaka na vona ku ri va kota ku tiva ku ri va ya kwini nkarhi muni ni ku ri swi ta fambisa ku yini lexi xivutiso lexi na ha ku holoveriwa un'wana miyingiseri a ku mfumo wa hina wu hi pfalela handle kambe hambi swi ri tani yi ma ni vutisa xivutiso xi ri mi languta vanhu va malembe wayila ka leya na swispani hi languta vona lava va nga le ka hansi ka 35 hi ku loko hi ku youth hi fanele hi tirhisa empfumelano lowu hi nga na wona hina tanihi tiko ku ri loko hi ku youth hi vula vanhu va malembe yo fika kwihi ke swi kona swin'wana leswi hi swi endlelaka van'wani lava va nga na malembe ya le henhla kula wolawo kambe ka sweswi leya na swispani ya vantshwa ntsena a hi hetiseleni tatana Mhlanga muyingiseri un'wana ni vutise ku leswiwani mapfhumba lama muxaka lowu ma endleriwa ntsena ku pfala ku vanhu va nga ha thoriwi hi tlhelo ra ku kuma tiposo va ku mfumo kumbe ofisi ya premier kumbe sweswo swa ku taniya a Gauteng ve le ku humeseni tiposo ve ra ma ha ri ku tholeni n'we mo va ku jikajikeni kwala ka vanhu na swispani na ti-internship na yinini ku ha poso mirini ka sweswo a vo languta a vo nghena ka website ya dpsa.gov.za va ta kuma tiposo ti kona laha va ngo apply ti-newspaper na tona ti na tona ti-advertising so vanhu va nga sunguli hi ku sola va nga zanga va endla vulavisisi bya ku swilo leswi swi kumeka kwihi leswi a ni vula swona ku hi nga sunguleni hi ku sola hi sunguleni hi ku lava ku endleka hina hambi timasipala loko mo languta tiposo ti kona vanhu va thoriwa kambe enhlayo ya tiposo a yi ringani ni nhlayo ya vanhu lava lavaka mintirho hikwalaho ku hi endlaka swilo swa ku hambanahambana ku ri lava tsandzekaka halawa va ya ringeta kun'wana tatana Mhlanga khensa swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina hambileswi hulukelaka hi ta za hi tolovela mani mara ku kahle eko tatana Mhlanga Elijah Mhlanga va vulavulela xifundza xa Gauteng hi ndlela yoleyo va kha va hi vulavula hi timhaka ta nasi span wena u ri yini mhaka yeleyo ke andzaka leswi loko palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ni salele timinete ta nhungu ntsena ku va hi gimeta xiphemu xa nongonoko tlhelo reri ra timhaka ta nasi span swa hi bula na tatana Elijah Mhlanga mi va twile va kha va kombisa hi ndlela leyi swi fambaka ha koho kumbexani na n'we van'wani kumbexani ni nga mi pfunaka ku ngo va mhaka ya ku ko va ku no pfuna vanhu valava ni swi tivaka ku va tlharihe kahle va swi twisisa vantshwa va hina leswa thekinoloji va swi tiva leswi mi nga ya ka www.nasi-ispani.co.za ivi mi kota ku vona ku mi pfuneka njhani ku ndaka mi kuma mintirho va ka hina na loko ku malembe ya n'we ya pfumela hi ndlela yoleyo ku ya amahlweni ndawulo ya eGauteng yi vula ku sweswo hi yo mhaka ya komba na laha kumbe mintirho lowu full time part time seasonal job sweswo swa ku taniya se yani ka Nasi-Span ivi mi vona ku endleka yini hi ndlela yaleyo hi nga bula na vayingiseri vambirhi vanharhu ncindani hi nga siya ka mhaka liya ya hafu ku bile awara ya n'we hafu ku bile awara ya n'we nteni bula na vaxisati ntsena ni lava ku hi bula ku kahle kasi loko mi gangisiwa munhu ovha a va ti dlele na kambe ke sweswi a hi tweneni laha nhlekani hayi pfukeni njhani okay hayi are hayi papa Elijah Mhlanga nasitwa loko mkhimbula na vona na ku vilela kutsongo bakhalanga ya a tisu leswi va swi vulavulaka ba Elijah department a yi le ku tholeni
ni le ka department mina sweswi ni vulavulaka na n'wina ni nga mi nyika xikombiso swimbirhi swinharhu lexi mi nga le ku huweni hi xona sweswiwani va endla ti-contractors leti vanhu va nyikiwaka ti 1 month a swi le ku hi pfuneni ka nchumu hina vanhu va department. Number 2 na laundry leyi Botpet yi languta ku vana va 132 ni vulavula hi ti-juveniles sweswiwani leyi a laundry ya kona hi na munhu wun'we loyi a tirhisaka wheelchair, hi va na mhani wun'we wa supervisor and then hi va na sesi wun'we. Lava a va ri kona a va ha ri kona vanhu valava lava a va ri kona contract ya vona yi expirile a va ha ri kona today. Se loko va ku vele ku tholeni a va eka DPSA a swi kona sweswo hi le ku lweni naswona a ku thoriwi vanhu ma-security va hina vele ku sayinisiweni ka ti-contract na vona ta 1 month. Loko va ku mintirho yi kona vanhu a va yi kona i ku huwa hi mihleketo ya vanhu naswona a swi le ku hi pfuneni ka nchumu. Kahle lawani no vona ingaku ko va na game leyi nge le ku tlangiwa hi mihleketo ya ku ri siku rin'wana hi ta mi endlela mintirho ya so mi hi votela na next time ku ri hi mi tisela mintirho yo tlula leyiwani ka ha ri hava mintirho leyi va nga ta yi tiyisa Botpet loko se hi vulavula ntiyiso. kambe ku tsandza yini ku va ku thoriwa vanhu kasi hi ku vona ka n'wina? Va ri ku hava budget ene loko mo languta loko vo vulavula hi budget a hi kombisana timhaka to fana na tete tolo kota ku hi endlisa ku yini ku hi understaffed laha hi nga kona. A ku na swin'wana leswi mi nga swi endlaku na va ta mi byela ku ta ku a hi na budget ku ri ku sweswiwani ku na 240 billion leyi nga vekiwa ku ta ku va la ku ta endla ti-program leti va lavaka ku pfuna vanhu va security. Wa yisiwa ka security va nge se pfala la ku nga na mavangwa na ene a yi se hanya program ya kona va ha vulavula hi yona i swilo swi nge le ka tiphayiphi to karhi hina a hi se swi vona i swikeni to leswi va vulavulaka hi swona a swi le ku hi pfuneni ka nchumu. Papa Elijah Mhlanga a va vuyi va vulavula kahle na hina ku ri leswi xi endlaku ta ku ka department vanhu va nga thoriwi ku ri ku na ti-vacant post leti ti nga kona ene a ti pfariwi swi endliwa hi yini na hi ku loko ho vulavula hi department va languta department yin'we ntsena leyi nga xibedhlele hi yona va nga ta ku okay kumbexani hi le ku zameni ka ku hi pfalapfalanana mara a ve le ku endleni letin'wana department Botpet a hi ntiyiso leswi va swi vulavulaka. Nimetwini buto mina khetsa swinene hlayisekani ku dya ku engeta 0860 002543 i makumeveri nkombo timinete ntsena bela ora ya khumena rin'wana mingiserelo nhlekani. Aye minjhani? Buto mina hi pfukile minjhani n'we? Hi pfukile. A khensa. A ri kombela ku veka yana rabisiwana eka hina NSFAS. Ka yini? Eka sifokagene va vula ku hi yoho leyi mi nge le ku yi hlekeni. Hina hi vulavula hi NSFAS hi vulavula hi NASISPAN. Ni vula hi yoho leyi mi nge le ku yi hlekeni a ni munhu loko a endle mistake va tlhela ku mo khore. Ku na ku ndla mistake ku na ku nga swi tivi hi vulavula hi yini? Loko munhu a nga swi tivi u dyondzise leswaku a swi tivi. Hina hi lava vanhu lava va lava ku vulavula hi mhaka a hi ta n'wi dyondziseni n'we mi ri yini? Mkhulu a hi swona swi mi endlisaka swona okay a swi fikile va ta yi sona ni nga yi hlamula mkhulu sweswi hi humesa timali ta ku tala ngopfu hi yisa vana eswikolweni ku tlula mali leyi va nga ta va yi kuma le ka mitirhelo va vulaka yoho kwala Gauteng loko va le ku endleni ka yoho. Now point number 2 voho lava va vulavulaka Mr. Mhlanga va humeka education va ya hala xin'wana xa kona ku nga va ku ri na n'wana wa voho loyi a nga va nghenela eka pfhumba rere kumbe i ku va vana va just ordinary person leyi fika va ka pfhumba rere vana va hinkwavo va ti-politicians ti-senior managers directors a va kumeka ka mapfhumba wolawo ku va vana va just ordinary. A ni veri vana vo tala vanhu va lava mi vulavulaka hi vona i van'wamabindzu. I van'wamabindzu na twisisa mara vana va voho va va involved ka mapfhumba wolama na. Hi swona vulaka swona i van'wamabindzu n'wamabindzu a nga le ku laveni ntirho a ni laveri va lava vanhu lava va lavaka ntirho.
mese mihlanga vo tshama u ri kaneteni ka swilo hinkwaswo ka education a va yivela education kwala ka department ka premier loko ku yimeli ka premier a hi tlheleleni ka liya mamisa rintiwa endle swo ntiyo a hi tlheleleni ka liya mi nga vulavula hi yona ya ku mi yisa vana mi hakela timali to tala ta xikolo ani se ivi va hetelela va tirha mintirho yaleyo mali ya khokumixani yitsongo kambe xivutiso i ku a mi lava swi endlisiwa ku yini hikuva van'wana va ta mi byela ku a ni ngo sweswi a ve le ku tirheni vana va lava nga heleketeri va timali a ku fanele ku endlisiwa ku yini ke a vangu mintirho na job creation leswi nga tshembisa swoko before ku ya ti-election ta first election ya South Africa mintirho leyi va tshembisa vanhu yo a va create yo va ku create ti-project ti-tendara na swin'wana swo endlele ka swona a va create mintirho yo mhaka leyo vana vo va hetelela va endlela ti-favor va nghena ka department ka tikhampani swi kutaniya vana va vanhu njhe va nyikiwa ti-project leti nga tirha 6 months 1 year tlhela ku va pfune nchumu mara a ni hi n'wina mi va nyikaku matimba lama phela hi n'we mi va votaka hina na n'wina va votaka na mina na n'wina n'wi votini na n'wena mina ri nga vota na vona swi swo swi famba kahle na swo swi famba kahle ni kote kusuka ka education na wena ta kwala ka SABC se mara sweswi namuntlha mi ri swi ndlisa ku yini hi le xiyimo ku na xiphiqo va humese ve ri ku ha mintirho Afrika-Dzonga va humesa ti-project va ku nasi span n'wina mi ri hayi swo ndleriwa vanhu van'wani njhe se ri ku mi nghena mintirho leyi va nga tshembisa vanhu va kota yi create ka mfumo wa ANC yi kwini a va vula ti-project leti na vonani ni nga yima na van'wana hayi na n'wena eka mfumo wolo wa xikhale wolo wa nga wu vuli vito wolo wa apartheid mintirho a yi ri koho vatswari va hina a va tirha na a hi kota ku tirha kota ku hlayisa vana vana kota ku kuma mintirho mara hayi swa nowadays we are pushing them swa va fuma va cinca mintirho va endla swilo hinkwaswo xin'wana xikombiso vana va vona lava a va koni ka ti-government school ti le ka ti-private loko mamsweni ka xintiwana lanu kaka xidyankuva ta njhani loko ta xidyankuva ta xidyankuva xi le ku xipeni vulombe mite hi we mali vito hi ri malungana ka mhlava sasekani malungana nko ni khesini mu sasekani iko malungana ai valungani na a hi tweni mangu emisava awara ya mbirhi ya ta emisekweni kusuka kwalano ni byeleni n'wina vavasati kasi ke hi va hi lo ti daya na hlekani tatani magayisa a khensa swinene tlhelo rero ra mhaka tatana hlulani fanuel magayisa va hi nyika tinhlokomhaka ta mahungu tsundzukani mingisero wa mina sweswi ni tirhini lava vaxisati ntsena ne ya na swi vona lexi a hi amukelaka xo tinqingho xa tikomba ku se vanhu vaxisati ve le ku teni la n'wina tanani vaxisati na n'wina ni byeleni ku hi fika njhani ka xiyimo lexi ku na xirilo kusuka ka van'wani va vavanuna va kombisaka timhaka ta leswaku swin'wana swa leswi ndlaku madzolonga lama i mhaka ya ku ku na vanhu va hetelelaku va teka vutihlamuleri bya ku va loko va gangisiwini va cinca lava va nga va gangisa va va byarisa vutihlamuleri lebyi kumbexana a byi va byi nga ri bya vona ivi loko se swiyimo swi ya cinca va hetelela ku va lava se va nga ha va tekeli enhlokweni hi tlhelo rera ku loko se rirhandzu ri hela ri hetelela ri endla leswaku munhu a twa ungeti i lahlekeriwini se sweswo hinkwaswo swi hetelela swi tisa madzolonga va ku hayi ni dyiwe timali ta mina to tala ngopfu ta xitalo ni lovile la se ni hi yo mhaka ni ngeteni kombela vaxisati hi twa ku hi fika njhani ka ku loko mi gangisiwa se ku fanele na vutihlamuleri byi fanele byi cinca byi suka ka vanhu lava a va ri na byoho loko ri ku vatswari van'we byi suka ka vatswari van'we se byi ya ka munhu loyi a gangisaka hi mhaka ya ku hi lava ku ringeta ku hunguta timhaka leti hetelaka ti fika ti va kota ku va ku va na ku dlayana kumbe ku hetelela ku va na madzolonga hi ndlela yaleyo se na ku vutisa n'we vaxisati ku hikokwalaho ka yini loko n'we mi gangisiwa loko mi ze mi gangisiwa se mi sungula ku xota airtime se mi sungula ku xota swakudya se rhanti ya n'wina yi sungula ku va na problem gezi ra hlupha la mi khandziyaku kona ka tika swimbalo swa labor swi fanele swi huma hi swo ongeti mi sungula
mi labor ivi mi ku na gangisiwa se hi labor yi ta huma kumbe no ngetelela ne okay ai sunguleni hi loyi nhleka a ku na munhu la 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM mi amukele mani aye buthati mpfukile epfukele minjani pfukile mvulavula na Mantombi aye man buthati rirhandzu ra hina ngopfungopfu hina va ka ntimeni loko hi kula hi kha va hi kurisa kula n'wananga i ta teka hi gayisa kula n'wananga i ta teka wanuna wa ku tirha a ku tirhela hi suka hi katekisiwe hi tlhela hi mamisiwa hi mbuweteriwa swi ri koho swilo leswi swa ku n'wina loko mi gangisiwa munhu loyi a mi gangisaka se i vutihlamuleri bya yena i tidlela ene a swi khathaleki ku ri na tirha ani mali ya boyfriend ani hi vulavula hi kusuka kwale ka boyfriend na yi lava and no loko ni nga tirhi na yi lava ene no loko no tshika ni va ni tirhini ni hlangana na n'we buthati i xifaniso xo ka xi nga hanyi hambi xo hanya swi na mhaka hambi xo hanya swi na mhaka n'we mi nga tirhi ku tirha mehe wa xisati ivi ni swi vona ku n'we mo pfuka mi jika hi yindlu mi tshama mi vuya mi yimela mehe loko no va ni ri wa xisati ni ta na mihleketo no buthati ni kombela ku yisa baki ni nga rhwalela vanhu tinhundzu ni nga yisa vana creche hambi sweswi va nge swo tibaka ta halayichi vanhu ni nga endla yini mehe wa ku va ni tirha ni tekiwa va ri ni lahlile vavanuna lava mi lava vova lavaya va ka va nga tirhi va mi dya mali mi tlhela mi tlula mi ku yo ni dyiwile loko mi kuma loyi wa ku va a tirha mi ri yo a nga hlayihanyi i lahlini phembe mhani loyi a xin'wana na xin'wana wo ni endlela mhani n'wi pfuni nchumu n'wehe mi tlhela mi suka mi ya lava loyi a nga tirheki ivi mi ta teka mali ya mehe Mantombi mi lava ku tlhela mi tisa hi yona nsati wa n'we loyi mi nga ta tlhela mi ya kha miroho mi ta khari miroho loko mi tlhela mi teka mali ya mehe mi ya yi tirhisa ka n'wansati wun'wanyana yaloye mi nga ta tlhela mi n'wi dlaya mi ku mi n'wi dlayela ku i mi dyiwi mi koho ku vambeni na n'wehe vavanuna so eka valungu loko a rhandzana na a data kumbe va kha va rhandzana un'wana na un'wanyana i yimela swa ti-finances ta yehe vo hlangana tafuleni hikuva na lavawa background hinkwavo makaya ka vona yi suka yi ri koho mutswari un'wana na un'wana wa swi tiva ku ri n'wana wa yehe i fanekele a teka vutihlamuleri whether wa xisa loko vo hlangana hi rirhandzu se ka hina loko mehe mi hlangana mehe buthati va papa na mhani va vheta va lahla vutihlamuleri va ku rhwexiwa n'wehe ende nga ku futhi koma loko u va u tswala n'wana u ri wa xisati loko vo ze va ku byela ku ri mbewu ra xisati hawa i tikumele taxi ya ku rhenka loko a huma hi hala fana a vuya na ti-checkers ta xitshuki a vuya hi hala a vuya na ta blue a vuya hi hala a vuya na tin'wanyana nemetwe va ri hi kona ku vambeni n'we mi ri yini 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hambi sweswi masiku na vengi ya ka gangisiwo kombela nomboro swi herile kambe loko gangisiwa kasi vutihlamuleri byi va byi cincake un'wana hi loyi nhlekani ahe man njhani hi na valava n'wina mi ri yini hina hi pfukile buthate leyiwani ya ku gangisa na ku gangisiwa na ku hlayisana leyi yi vangiwa hi vavanuna va tlhela ku heteleleni va nga koti ku yimela loko swi biha loko va ha gangisa buthate va tshembisa hinkwaswo mina ni nga mula ni ta ku kota nga chavi ku biha na ku hi swo swi endla ku va na ti-shift leti vavasati va sungula ku hi nyike a ni nge hi byerile mavunwa hi wo ma va dlayisaka hi ku loko va ha lava ku wina va hemba kuve na loko vo fika loko kuve i mavunwa loko vo va vulavula ntiyiso hi mpela n'wansati a nga pfumela ni vula ku n'wana na fika ku hayi mina ni nga te tani ni hana peni ni no cakala ni hana nchumu mi nga pfumela n'wina kumbe mi nga vhemi ku hayi la so hi na sweswo buthete va tekana vanhu va kha va rhandzana vanhu va kha va ri ha nchumu va ri vambirhi a kha tikomba n'wanuna i kha n'wi tiva na wena ku gangisaka ku a nga na nchumu kambe hi mhaka ya ku va i n'wi rhandza mi kumeka mi ri swin'we se leswi swi va dlayisaka lava va tlhaku va dlaya van'wana va dlayisa hi mavulavulelo ya vona ya ku tindla tinghamuli
I nga tembi ngamule ke swi tiva ku a ku heteleleni loko swi nga fambi kahle u nga swi yimeli swo vava hi ku va hi dlayela mavunwa ya vona lama va nga hi hembela loko a swi nga ri tano a hi ta ku va hakela mihambi ya leswi va swi byalaka se problem mihambi ya vona se ku tshovela hina vavasati i marito man'wani mi vula ku loko hi mpela no va ni tikota kahle i mani munhu wo tikota loyi hi n'wi tivaka i mani okay a hi nge ko va hi me dokodela Patrice Motsepe na tikota loko no va ni gangise munhu ivi very good a ni dya mali ku ya hi sweswi van'wana va vulaka so hambi o hambana ni nge vileli naku kahle mi vilela yini hi ku hinkwaswo leswi a swi endleka a mi ngo bohiwa va mi kunga va mi tekela mali a mo humesa mi n'wi nyika loko a kombela mi n'wi nyika a mi tsandza yini ku n'wi byela ku ni hava loko mi vona ku omidi mi tsandza yini ku ni hava se hi ku mi lava ku ta tikomba vungamula lebyi a ku heteleleni byi nga ri ku nchumu hi swo swi mi endlaku ku se ma hi dlayetela ende hi tiku mi onhele yini hi ku loko ku ri ku nga ha ni khomi kahle ni hambana na wena swi bihi ku ku nga ha ni khomi kahle a va ha ni nyika airtime ku ve i ni tshembise airtime kumbe u ni nyika yi fika kun'wana nga ha ni nyiki se hi ncini lexi endlaku ku nga ha ni nyiki ku ve u ni tshembisile ene na n'wina se mi sungula ku hleketela la ku a nga va kha nyika wun'wana i nyika van'wana hi swo sweswo kakhulu kwalano hi ku a ni ntirho wangu hi ku hemba mi famba mi hemba hinkwako lowu loyi ni hlanganaka na yena mo n'wi hembela ni ngamula na tikota ne metwini inkomu hlayisekanga a khensa sesi a khensa vavanuna tshikani ku hi hembela hayi mina futa na ha hlupheki ku ni hundzile ka xiteji xexo a ku na ku hindza xiteji swibedhlele mukhalabye wa nhonga loyi n'wi vonaka ya ku feni xa ha ta famba xi hembela swinhonyatanga pateni la mina mavabyi ya ku hemba mane ma nga ta mi tsandzisa na tilo mane hi le ku kanetaneni hi kanetana mina na n'wina njhani hiko mina na khana vula ni ri mina na ni vutile ka switesa rawe mi kaneta na n'wina a ni mi tivi ku mi hanyisa kwini mara na mi kaneta ma mi hemba mi tshama hinkwenu tona ri ku vo famba mi hemba se ve ri hi hembi kwenu mi tshama mi n'wi twa ku khala ngo hemba n'wini a hi amukeleni kun'wana mi yingiserelo hi twa ku yirini dokotela Thomas Chauke wa tshama yimbelana risimu rin'wana ro fambelana na sweswi ka ximatsatsa number 26 ne mavolovolo ya man va ri risimu leriya makipukipu ni ta ri lava i mani twala ni hlekani ahe bakuthatha minjhani sesi hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile na khensa ni khensa ku va ni nghene ka Afrika wa vulavula hi nhlokomhaka leyi kongomisiwa nkoka hina vamhani i timhaka ta ku loko hi hlangana hi hlangana phela ka ku hlangana i ku navelana hi yo navelana ivi n'wanuna loyi a ni gangisa ni pfumela kumbe ni nge se pfumela i vulavula to talo a ku ni ti mi kombisa na swa tileyi banaku yini vo tala sweswi loko va ku vutisa va ri i na vana vangani ivi n'wi byela papa vana lava va kwini ivi u n'wi byela a ku mina sweswi swi nge ni tsambi mina vana va lava ni ta va hlayisa xin'wana na xin'wana lexi i nga ta xi lava mina ni ta ku endlela i ku n'wina vavanuna mafana a ku a hi fani mina leswi i nga endleliwa swona hi luya mina a ni nge endli swona mina hi mina Mr. Right ni yima na vona mhana va ha ku huma ku loko va ku ririmi ra vavanuna i ro hemba ende xin'wana xa kona n'wanuna a nga pfumeli ku tshikiwa hambi a kha a swi vona ku i dyohini vutihlamuleri i va a ri na byona hi va hi nga va tekelangi vavanuna lava vutihlamuleri va ri na byona hambi kha va dyoha loko i n'wi byela ku papa la i dyohini yena i la ku tshama a ri Mr. Right and a nga ri Mr. Right a kha a swi vona ku i le ku dyoheni hi ku yena i ri yena i nhloko ya muti a rivala ku mina ni nkolo wa yena ku ni kota ku hi kombisana laha ndyangwini ende xin'wana loko hi tshamini ndzeni ka muti a ku na number 1 a ku na number 2 loko swilo swi onhaka botpet hi fanele hi tshama hansi hi lunghisa ende loko n'wanuna wo n'wi kuma a ri na n'wansati mina n'wansati ni ta n'wi rivalela ni n'wi kume right handed ni ta n'wi rivalela mara yena hambi a yo ni kuma ni yo yima na munhu ni khe ni nga rhandzana na yena i ri ni rhandzana na yena ivi a va na enga liya yo hi ku i ni dyi ngopfu a rivala ku na mina xin'wana a ni tlhe ni n'wi pfuna hambi a nga ni dyangi mali
Ini dye mihleketo ya mina hi ku na mina mihleketo ya mina ni ri ku yi tirhiseni ka yini. Kambe ni vula ku na mi twa hinkwaswo sweswo. Swo boha ke ku fika ni ku sesiwe na miranda. Ivi n'wina mi ku hayi na mina na miranda. Ivi jikijiki n'wemi ha parafini. Jikijiki n'wemi ha yinini. Swo boha. Ni ku mi ni ri hava. Loko a kha a tirha. I fanele ku ni endlela ni kota ku nyuka ni parafini leriyani loko ni tseleka mati ni kota ku hlamba kumbe ni sweka hi rona loko ni sweke rona. Loko mina a nga ni endleli still wa ta hinda ka mina a ya ka van'wana. N'wana fana a bombisa wa yena. N'wana a bombisi munhu wa yena. Etani siya la kaya loko esuka eku di tshama dimba le mceka di tshama di nga hlambaki i rivala ku a wu ni xavelangi xisibi xo ti ni werisa ni hlamba i rivala ku a wu ni nyikangi mali yo endla misisi ivi siku rero ni hlangana na xaka ra mina a ni nyika mali masivisi ivi ni ya ni ya xava misisi liya i tata vutisa futhi ku why i xave misisi yale i nike hi mani mali yo xava misisi. Madzolonga ma suka kwalani ku va n'wanuna loko a vona ku a nga ha swi koti ku ni endlela i sungula madzolonga ndzeni ka muti. Hi marito man'wani n'wina mi hetisela mi ku vavanuna hi dlayisa hi ririmi. Mi dlayisa hi ririmi ende na Bibele ya vula ku n'wanuna i ta sukela n'wansati a damarhela nsati wa yena na i ta sukela vatswari ivi na mina ni nga n'wansati ni ta sukela vatswari va mina na damarhela nuna wa mina. I Matewu mani yale? A na ha swi tiku hi le ka vhesi mani a ni ta mi byela yona. Ku na ku damarhela. Fana a namarhela nsati wa yena na n'wansati a namarhela nuna wa yena. Ni mi twile mani. Se loko swilo swi n'wi tlimba i hleketa ku lava na swihloka a ni tsemelela a nga solva nchumu. Ni mi twile mani ni mi twile. Inkomo 0860002543 risimu leriya ni ri kumini hi le wanuna loko swi vulavile swa engetela swa hembelela. Munghana Lonene FM u ku tisela mahelo ya vhiki yo pfumala ntanga exifundzeninkulu xa Mpumalanga. Mingiseri u nga kali wa xitwi endhawini ya ka n'wina hi ti 5 Ndzhati 2025 hi ku tisela nongonoko wa Phaphama, Xarisima na Afrika wa vulavula kusuka eEconomic Mall. Tana u ta vona vahaxi na ku tiphina hi vuhaxi #60 matimba ya xiyanimoya. Munghana Lonene FM makombandlela. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM hina ila Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM swi tiyisisiwile Economic Mall hi mina na wena Munduku ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela swi nga kayeli nongonoko walowo ni ta famba na buku ya ku tsala swirilo leswi ni talaka ku foyineriwa swona van'wani va pfa va lava tinomboro ntshemba ku se va ta tikuma twi loko se ni ri kwalaya kambe sweswi a hi ti wena mingisero mina 0860002543 ma swi twa veri vavanuna mo hembetela se loko mi hemba hikokwalaho ka yini se swi fana swi ya helela swi fika madzolongeni a ni ma swi tiva ku mi lo hemba loko ku ri ku mawayawaya ma ha ri kona hikokwalaho ka yini mi fanele mi sindzisa ku ka ta fanele ku endliwa tlhelo roro lero kambe a hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi ni hlekani mani Aye, good pet. sesi wa mina Ni pfukile. hi pfukele hi nga vona sesi Ni pfukile. I can't. Hambileswi ni nge xikongomela a hi ndhuma mina ni kombela ku tipaluxa ni nga vi xitala vito. Inkomu sesi. I tixiyenso ka ra khorobene la tshembisane eka ya le bona. Inkomu. Butshead vavanuna vana a ni swi tivi ku ni nga tirhisa rito ro muni mi ta ni kombela ku tirhisa rito vavanuna vana nyanyu. Vavanuna van'wana vana nyanyu ni kombela mi tirhisana van'wana mi nga hi katsi hina ka swisweswo. Okay. Vavanuna van'wana vana nyanyu loko u hlangana na ye a ha ku huma ka vuxaka byin'wana na we wa ha ku huma ka vuxaka byin'wana fika mi hlanganisa tinkingha ta n'wina i twa ingaku luya u nga hambana na ye we a nga swi koti ye uta swi endla ku antswa ene a lava ku swi endla ku antswa ku lava ku tisa
mbilu ku vava na le ka luya ye a humaka eka yena kun'wana a hi kombeli mina ni kume dyondzo Bucket ivi ni karhi ni nga kombeli ni nga mi tshama sweswi a ni na rito ra Xitsonga mara ni kombela ku tirhisa rito leri ku mina pride ya mina a yi ni pfumeleli ku kombela aka munhu wa xinuna hambiloko ni khe ni pfumala pride ya mina a yi ni pfumeleli ku kombela aka munhu wa xinuna ni tshame ni endleriwa ni karhi ni nga kombeli ni nyikiwa ni ta yi vitana a ku ri transport allowance cause mina ni le xifundzeni xa Gauteng munhu wa mina a ni n'wi siya a Limpopo every month a ni nyikiwa mali ya ku ni fanele ni vuya kaya just because a hi ri ka distance relationship but mara ku na swin'wana swi nga fika swi endla ku vuxaka bya hina byi fanele byi nga ha tsakisi ni teka xiboho xo herisa vuxaka lebyiya ni lombiwe yona mali yaliya a ni cheleriwa ku ya Limpopo is 700 rand a ni cheleriwa 1000 mara ni lombiwe yona mali liya ku na ilava mali ya mina leyi a ni hamba ni ku nyika ni threateniwa yi ze ya hela emaphoriseni a nga kombeli a ni mi byeli xitori ni blokiseriwa khadi ra mina ni kombela ku vula vito ra bank ni blokiseriwa khadi ra ka Capitec laha a ku nghena muholo wa mina hi ti 25 hi ti 24 a ni blokisela khadi a fika ka Capitec a va byela ku sesi loyi u ni stemile a humesa bank statement laha a hamba a ni transferela kona mali ni beta ni kume dyondzo ku mali ya munhu wa xinuna a na ha yi lavi na le ka akhawunti ya mina para pinki kumbe swi nandzika ka njhani Bucket mali ya munhu wa xinuna a ni yi lavi aka akhawunti ya mina ni nyiki hi voko laha ku nga ta pfumala vumbhoni swi ni tekele nkarhi ku va ni ya pulasi mara mi nikeriwa yini mi nikeriwa yini kasi mi va mi ri hava n'wina loko mi bye mugangisi wa maxota no a hi ku Bucket na ku hlamusela sweswi mina ni le xifundzeni xa Gauteng na tirha ni siya a Limpopo then ni fanele n'wina mi lava mina ni vuya okay Bucket mali ya mina a yi ni pfumeleli salary ya mina a yi ni pfumeleli ku ni nga travel every month ni vuya a Limpopo just because ni na vana lava ni faneleke ni va maintain but n'wina mi ti twa mindzilo muku okay nga vileli baby every month mina na tikhomita ni ta chela mali every month wena u fanele u vuya a Limpopo ya no na mito seswami ene la xikombo xi nga mi pfuna ni tirhisa vutlhari ni kumu loko hi hlangana a ni yimise dema a ni xota hi roofing ni vutisiwa ku roofing yi lava mali muni mara hi mhakeni ya ku ni ri na vutlharinyana byin'wanyana no byela ni ku ni ta ku byela ku yi lava mali muni i lo vona loko se ni hahekini mazenge loko se a ni lo pfumela a ni rhufela yindlu a nga yi ku hahluleni ka yindlwani yale a ni n'wi tivi munhu loyi mi vulavulaka yena kambe yaleyo hahluriwile yaleyo loko mi ze mi ya blokeriwa na khadi ma swi vona ku a ta va a ni hahluleli yindlu se hi yo mhaka mi sungule hi ku yini vavanuna ivi mini ku van'wani va na nyanyu a ni kombe na namuntlha na sweswi Bucket mina xirhandza xa mina xi ni chelela mali a benkeni ni va byaka se ni ku papo ni ta miriseni voko na xava se mara sweswo swo kala vumbhoni a swi nga tlhi swi vanga yin'wana mhaka ya ku se hina hi to byeriwa kunene ku tati luya wa le Bon i ni diye mali ya mi yo tala ngopfu n'we mi kha mi kaneta ivi hi mhaka ku kaneta kwalaho mi ze mi dodombana phela loko vanhu va ze va dodombana hi loko un'wana kala vumbhoni mara se ma hi vona Bucket muholo wu nghenini hi ti 25 hi ti 24 ni blokiseriwe khadi ni fanele ni badela rent ni fanele ni hakela na n'wana xikolweni a ni ya cina ni mbale yini va ka Capitec a va na sorry as long munhu a khome bank statement ya ku komba ku hi leyi mali yi sukile ka Pat yi nghene ka Patience na mito se patience katika laha handle se hi fane endlisa ku yini se patience ni byelini ke ku fane ku ndleka yini ku vavanuna veri loko hi va fika va mi byela ntiyiso naswona a mi nge pfumeli mara loko mi fika hi mi byela hi mi hembela mi pfumela miri na nyanyu ku fane ku ndleka yini mara kun'wanyana Bucket a hi twisiseni ku loko hi ri na vuxaka ku va ku pfuna rhandzu na n'wena mi pfuna hi rirhandzu ma twisisa swi nga endleka loko me ni fika ka n'we ni fika ni kuma ku xiyimo xa n'we a xi ni tsakisi loko n'hweti yi hela ni mi byela ku ni kombela ku eka salary ya n'we mi humesa mali ya so ni kota ku endla so mi pfunini mi akile yindlu why loko se hi ya hambana mi nga vuli ku ya i ni pfunini ni ake yindlo ta sa yindlo leyi mara loko ri n'wina mi xavele phone mi xavele roko ma yi lava back
ku hava n'wanuna la nga vulaka ku ni la foni na rokoback swo mo nyanyisa this patience ku hava sweswo Butet a ni tatisi ni ri munhu I tshame na mpahla ya mina sweswi ni vulavula namuntlha na sweswi ni sure ku na radio u yingiserile I ala na mpahla ya mina tintangu leti a ni mbala ni ri ka vona I ala na tona a ku I lo xava mali ya yena why a nga nyiki ku a ti mbala hi mina patience bye 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 Butet ai n'wanuna I mani n'wanuna loyi hikokwalaho ka yini mi ala na swona vhiki leri ta ku hi fanele va vutisa ncindani ku vavanunu hikokwalaho ka yini kasi n'wina loko se mi fanele ri handurhela milonda a hi amukeleni loyi mi wo hetisela mani nhlekani minjhani sesi wa mina hi pfukeni n'wina minjhani ni kona I can't mina ta tsundzuxa van'wana vavasati ku loko rirhandzu ri helini loko munhu a kula swa yena a va va nyiki a nge se hleketa xihloka ni byeli sorry Khalango mina hi 2012 ni tshame na fikeriwa hi munhu a ni xaveli foni ka ku nghena ti-C3 a ni tshika a ni byela ku ri a ni bebuli a ku va foneli va ka n'wina ku ri u le ku vuyeni I ni nyika foni ya mina u famba na starter pack na teka na fona ni ku ri ni hlanganiseni na famba loko ni famba ivi ni n'wi nyika foni ya yena loko ni fika kaya makoni wa mina a ni nyika foni I tlhela a ni fonela a ri ni nga ta ni ta ku vona u fona ka yini hi ku u teki foni na namuntlha na sweswi na tirha a ni kombeli nchumu ka munhu nuna wa mina a ni n'wi kombeli na mali ya misisi na chava I nuna wa mina mara I ncatini a ni lavi nchumu xa munhu na sweswi loko va ku foni tekani foni ya vona manika va ku foni wena xitata pheke ni nga a ni na xona mara leyi ya mina foni na yi kombela a na vo hleketa ku van'wani va ta foni na ra ku na problem na fona ni ku ri hayi ni le ku teni leswi va nge te ve hayi hi mhaka ku la mutini chechisa yi puta mati ni le ku vuyeni ina hi swona sweswi mi nge ni ku mfoni ve ri va la foni ya vona na teka foni ya vona susa betiri na va nyika ni ku ni ta ti fambela hi ku rhula na ti fambela hi ta hambana loko a hi lolo a ni ta ni tsemeliwa foni na sweswi na hanya na tirha ni tirha kahle ni le ka xiyimo xa kahle lexin'wana na xin'wana lexi xi lavaka na ti endlela ala na a ni ta ni ri hansi ka misava ni nga ri ku vulavuleni na n'wina sweswi sesi wa mina mativa hi ni mi twisisana nene leyi a yi ta yi ni tsemisikiwa va kha va ku vuya u bebuli ni na ka taxiwa laha ni nga kona ni catiwini va kha va ku a ni bebuli mara va ni catini ni right na tirha ni ku mina ntirho wa kahle leswiyani swi hindzini ni rivele ni xava foni leyi ni yi lavaka sweswi mabebuli a ni nga sava na n'wana mara ni vina nuna a ni lovola a tlhe a nika mina hi mhaka rhandzu leyi ni nga na rona leyi ni vulavulaka hi yona a yi vuli nchumu la ta ku mbalisa ringi ku komba ku ri ni voni n'wansati a ni vonangi michini sesi wa mina ni mi twini khetsile tlhelo rero inkomu a hi kumeni mahungu ya misava nangona ka humeleriso hi ncindani Eric Mabasa tata eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto kuya kwale kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela